As to community wamaton, miako adewana otwe. We have done 10 minutes and we have 5 minutes to go. We have 2 minutes to go. Minute one minute. 2 minutes to excuse the stage.
Akbeloto. Na Miato Sedemo Group. Go Mache. Oh, manyak pona miwa. Otronwolo. Hey. Nanya wale swela hele tu pulere. Kana huava chide. Lamono go guo. Mina miaga chwa kwegande ana miato Sedemo Group. Show mache. Alebe mi Degbepabe voting alo akodada wewona le eji ta miato minamia dakona group alo hubo hai kemitibe wa adugba alo alegban legbepe wona ome denye be menya code wa medekudo to na se star 920 star 922 star. Okay. Fifia group la ope code la mayo na we. Ta na ko group ope code ako je yo me. Ta group banto he perform agbeye ye la ope code enye 1. Ta ne ko 1 eve ko hash ko nuka damegbene ko edakona we. Esigbe kiye Sedemo group. Over code in 4 alo ene. Tananya bana wo star 920 star 922 star ke ewo 4 hash. Meraku mi semea. Oh, okay. Over it's star 920 star 922 hash. Ke eko number da renuka. Eyo meke edako. Medakuma do edolo. Star 920 star 922 hash. Ke eko number konuka. Koledo agbeyeye enye 1. Alebe Sedemo group enye nuka 4. Ta nenye bo pe wona o nyakpona wa ke medekuku ne na awe na o enenema tututu.